Jatend piny Kenya William Ruto kwayo oganda jo Kenya mondo kik yiere gi ji makwedo okumba manyien mar thieth mar SHA. Jatend piny owacho ni okumba mar SHA ni kod ber mathoth kendo jiwo jo Kenya mondo med ndikore okumbano mondo okonygi e yudo thieth makare. Oyango ni jo Kenya mohewo milion 21 osendikore ka chieng' wuok tich kende ji maromo 47,000 ne ondikore. Omedo ni bad migawo mar KEMSA bende osemiyo omenda maromo siling bilion 10 mondo kony kuonde thieth bedo kod yedhe kinde duto. Jatend piny noloso kane oyuore ik mar mane en jatend migawo machon ni John Koech e gweng' ma Chebalungu e kaunti ma Bomet. I remember a very special occasion. Your politics here were very hot, and it's such a story of humble. Na hii program ya Taifa Care, hiyo SHA, ndio itahakikisha kila mmoja wetu atafikiwa na usaidizi wa mambo ya matibabu. Na kwa hivyo, mimi nataka niwaulize wananchi wa Kenya wafuatilie yale wananchi wa Bomet wanafanya, kujisajili. KEMSA tumewaongezea pesa karibu shilingi bilioni 10. Tuhakikishe ya kwamba kila zahanati, kila hospitali iko na dawa. Na vile gavana wa Kericho amesema, sasa tumeondoa ile hospitali county inaoda dawa, inakuja inakaa kwa store ya county, inatoka kwa store ya county, inaenda kwa store ya sub county, inatoka kwa store ya sub county. By the time inafika dispensary, madawa imeexpire. Sasa tumesema madawa inatoka moja kwa moja kutoka KEMSA mpaka dispensary.